sepi banget ya lah. Nyanyi jajal yuk. Tanya apa sih? Apalah, perawan pabrik apa-apa. Ayo aku tak ngendang. Yuk. Yuk. Perawan pabrik, esok-esok numpang ngerit. Teng teng teng, nekat nekot, centrat centrit nang sadel kulit. Wasit. Teng gendangnya ora sih? Kena aku datang ngendang kok. Loh, kayak lah anak AO. Lah iya ge. Ang pribesi anong pribesi? Ya kok bae sing ngendangi. Aneh lah. Yo lah. Oh, itu. Kawan pabrik ora kena di kemampan semangatnya Cet. Nembe mulai. Kenapa sih, Oh? Ngising kau. Biasanya nang ndi ya? Biasanya malah lagi bodol kok. pengen ana lho kedung kon rapingan. Tapi jare angker lho ngono iki topo. Lah ora nggugu, wis kebelet mu. Kok ngene bae, ngene banyune kotor. Sing yang ngepiket. Wah, jare sapa angker. Ini sepi sih. Apa ya wedok kowe apa ya jadi senang isep papringan. Lambung ono. Iya, tapi mana merinding. Ben meremoni ya. Asam ngeliatin. Berduaan dengan dirimu Iqbal, memang lagi cantik tapi bukan sok cantik. Lo kok ngapa ngos-ngosan teman? Iya bener nang anak angker. Terus kan jagong disit. Ngopi disit ngopi. Mau pas nyong ngising, ngotu ping telu. Mau niplunge ping pindho. Lah terus sing hijine mari ndi? Tembok anu angker tomong ngejel. Musik nang ndi? Ini mau butuh apa sih ya? Oh iya. Lho ki sih lho kegawa nang siji. Ih, Kan sang sok disit to. ih, plikot.